Kulokulandzela kwekubhedvuka kweluhlobo lolusha lwemkhuhlane we-COVID-19 lobitwa ngekutsi yiOmicron. Sitsite awutsi sive kabanti kutsi iyini yona leOmicron naMake Maria Mahlalela longumphatsi eluphikwenmi lolusebenta ngetifo letitsatselanako eMpumalanga. Make Maria Mahlalela asikubingelele Tindzabeni teSwati la ku SABC 1. Ngiyakubingelela msakati, ngibingelele nebalaleli emakhaya labahleli khona. Make Mahlalela, ingabe yini iOmicron? iOmicron msakati ngileli gciwane lela lomkhuhlane lona lomusha lelisanza kuvela kulamalanga lawa lokuyi B.1.152.9 libanga lesifo lesi se-COVID-19. Ibese ke kutholakala lapho eSouth Africa mhla ka-24 kuyo lenyanga lena yeLweti le kutholakala khona ema-case lange-22 lapho ke live laseNingizimu Afrika labese seliyabika phela kulesigungu lesikhulu lesi saka World Health Organization ukuthi thine lapha eNingizimu Afrika sesibukena nayingcinamba nayi lena leseyikhona kwabese ke lesigungu saka World Health Organization sesiyahlala phansi siyabuka loludzaba lolu labese seluyabita ngeligama lelithi yiOmicron bebendela kwekuthi kukhona ukuthi kubiteke kahle esiveni emphakathini kuphindze futhi kuvikele naloko ukuthi bantu uthola sebabhandisha lelo liveleyo lapha kuthola khona kwekucala kube nje bangabita bathi sifo saseNingizimu Afrika bekubalekelwa lokho ukuthi bakukhona kubiteka bakubite ngekuthi yiOmicron. Ingaba uyibona njani Timbawu njengoba sibona lamalanga labaningi umkhuhlane ubahlasele ngendeka ngiyo angeke sathi? Msakati lengakusho nje Timbawu lesi sifo lesi semkhuhlane lesikhona manje asikahluki kakhulu kuloku lebekhona kuleli tinye emagciwane lebekakhona lebese wajwayele lebekakhona naku second wave yona le Delta solo nje ukuthi veta ngekufanana kepha ke lokubikiwe lesikwatiko kwamanje ngiko lokuthi kuti vector ngekuthi uve kwangathi udziniwe uphathwe inhloko uve nje lo mtimba wakho ngathi ubuhlungu uphinze futhi nawo umphimbo nawo ungilomunye lokuthi utholakala ukuthi wenda kwangathi ube buhlungu bese futhi uyakhwehlela ngingasho nje ukuthi ayitiveti ngalokuhlukile ngakuloku lebesikwati kulalamanye emagciwane lebesiwati kule COVID-19 lapha eNingizimu Afrika. Make Mahlalela sibonge kakhulu isikhathi sakho. Loyo ke bekungumake Maria Mahlalela sichazela kabanti ngeOmicron.